Province ya Gauteng ke nngwe ya tse nang le palo ya godimo ya baithuti. Se se bakwa kudu ke batho ba falalela go moka bontši go nyaka sa go iphediša. Province e hloka dikolo tse diswa tse legolo go phutha baithuti ba ka moka. Ge re bolela bjale ba bantši ga se batho ba hweletswa dikgoba dikolong. Polelong ya gagwe ge a bula sekolo se seswa ka Vaal, molekgotlaphethiši wa thuto Panyaza Lesufi o ipofile gore ba tla ba hweletša thušo. We are putting a firm commitment that will place them before the end of January. By yesterday, the HOD and the team, they were working extremely hard overnight to conclude this task. Karolo le motona ya thuto ya motheo Angie Motshega o re ba gare ba boledišana le kgoro ya matlotlo go ba thuša lanong la bona la go oketša dikolo mafelong ao go nang le nyakego e kgolo. Your Pretoria East, your Midrand area, all these growing areas. So there are plans to make sure that we have more schools. But also in your township areas where there's also in-migration of people from different parts of the provinces. Ka Free State le gona dikolo di ka tlase ga kgatelelo ya go phetha lenno thuto ka nako mo nakong ye ya go tsena dikolo ka go šielana. Molekgotlaphethiši Tate Magwe o tshepišitše go lokiša dikolo ka moka tše di senyegilego bjalo ka se sephagamego sa Albert Moroka ka Tabantšu. Se be se šomišwe bjalo ka senthara ya go swaya dipampiri ge hlaka ya sona e tla phamolwa ke ledimo ka Disemere. Re kgona go lokisa sekolo go ba nne le nako ya di-holidays tse di-contractors empa re tshepa gore ga o re March e fitlha tlebe re qetile go lokisa dikolo tseno. Ka Mpumalanga letšatši le thomile ka thelelo le ge batswadi ba be ba thušeditše gore ba tla tswalela dikolo ka lebaka la thaelelo ya metheo kgoparara ye e bakilego ke mafula malobanyana moo. We can confirm that the primary level of schooling, all of our children have gone back to school. Tonakgolo Neelane ke semmušo ka sekolo sa primary sa R Rand ka Middelburg. Ka go le lengwe speakera sa mmasepala wa selegae wa Mbombela o abetse bana ba go tšwa malapeng a topa go tša fase di-uniform le dieta. Education is a societal matter, so we have a responsibility ourselves as leaders that we come together, we mobilize the little that we can get from the private sector to assist us in making sure that we put a smile to this African child. Ka Northwest batswadi le baithuti ba sekolo se sephagamego sa Tirelong gausi le Grondal ba tsogile ba gwanta go ya go thiba mmile wa lephefo wa N4 go fitlhela ge kgoro ya thuto e ba abela diphapošiborutelo tša nakwana. Kgoro e re ba tla tšwa ba tsena dikolong tše tharo tša dipolaseng ge ba santše ba rulaganyetša diphapošiborutelo tša go thetha.